Šta su subvencije i kome su namijenjene subvencije u poljoprivredi? Pre svega, subvencije u poljoprivredi predstavljaju finansijska sredstva, odnosno finansijsku podršku od strane države poljoprivrednim proizvođačima kako bi unapredili svoju proizvodnju, smanjili troškove proizvodnje i time bili konkurentni na tržištu, kako na domaćem, tako i na inostranom. Sad, što se tiče subvencija, u Republici Srbiji postoji 3 nivoa subvencije. Imamo državne subvencije, imamo pokrajinske subvencije i imamo gradske, odnosno opštinske subvencije. Što se tiče državnih subvencija, državne subvencije su pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i one su dostupne svim poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji Republike Srbije. Zatim imamo subvencije, pokrajinske subvencije. One su u nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine i one su namenjene svim poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji Vojvodine i gradske ili opštinske. Svaki grad, odnosno opština, u zavisnosti od svojih potreba i u zavisnosti od plana razvoja poljoprivrede, kreira i pruža mogućnost finansiranja određenih sektora u poljoprivredi. Sad, pošto nama najinteresantnije subvencije, odnosno državne subvencije, ono što moramo da kažemo jeste da postoji 2 vrste subvencije na državnom nivou. To su direktna plaćanja i mere ruralnog razvoja. Kada kažemo direktna plaćanja, to se odnosi, odnosno to su novčana sredstva koja država daje poljoprivrednim proizvođačima za isporučene proizvode. Kod nas u ovom slučaju jeste premije za mleko, novčana sredstva koja država isporučuje, odnosno daje poljoprivrednim proizvođačima za posejan usev, za višegodišnji zasad, kao i za stoku određene vrste. Zatim, postoji regresi, to su novčani iznosi koje država daje poljoprivrednim proizvođačima za nabavljene poljoprivredne inpute, kao što je seme, đubrivo, gorivo i na posledku da kažemo da postoji i regres, odnosno procentualni iznos za troškove skladištenja u javnim skladištima. Ajde da se samo vratimo na direktna plaćanja. Od ove godine i narednih godina imat ćemo direktna plaćanja po hektaru od 12.000 dinara i plus 6.000 dinara za regrese, što je ukupno 18.000 dinara. Zatim, u odnosu na prethodnih godina, povećana je premija za mleko koja iznosi 15 dinara, tako da iz godine u godinu očekujemo povećanje ovih direktnih plaćanja. Sad, ako sa druge strane pričamo o merama ruralnog razvoja, prevashodno imamo, da kažemo, veliki broj finansiranja, odnosno finansijske podrške od strane države u zavisnosti zašto nam trebaju finansijska sredstva. Tako da imamo za unapređenje fizičke imovine na poljoprivrednim gazdinstvima, za implementaciju sertifikaciju bezbednosti hrane, za podizanje višegodišnjih zasada, za organsku proizvodnju, za ruralni razvoj i za sve nepoljoprivredne aktivnosti koje se odvijaju u ruralnim područjima. Ono najvažnije i najbitnije je da znamo koji su uslovi da bismo dobili sva ova sredstva koje sam do sad ispričala, odnosno nabrojala, jeste da smo pre svega poljoprivredna gazdinstva, odnosno da smo registrovani u registru poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazimo u aktivnom statusu. Od ove godine da moramo da budemo prijavljeni i preko e-agrara, odnosno softverskog rešenja, zato što ulazimo u proces, u eru digitalizacije i naravno da radovno izmirimo svoje obaveze i doprinose prema državi, prema Ministarstvu poljoprivrede i prema lokalnoj samoupravi. IPARD fond je instrument predpristupne pomoći za ruralni razvoj i namenjen je za zemlje kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Predstavlja podršku prevashodno zemljama kandidatima koji te zemlje treba da se na adekvatan način pripreme za ulazak u Evropsku uniju, kao i da koristimo sredstva Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. IPARD program je pre svega namenjen, odnosno fokusiran na sektore poljoprivrede
prerade i sektor ruralnog turizma, kao i ostale nepoljoprivredne aktivnosti koje se dešavaju u ruralnim područjima. Što znači da možemo da kažemo da sva sredstva, finansijska pomoć od strane Evropske unije je namenjena kako fizičkim licima, tako i pravnim licima, odnosno firmama koje posluju u ruralnim područjima. Od ove godine, 2023. godine, Evropska unija je nama, da kažemo, obezbedila, omogućila IPARD 3 program, čak sa finansijskom podrškom od 288 miliona evra. U čemu je prednost IPARD fonda u odnosu na druge subvencije? Pre svega, najvažnije jeste pravna sigurnost. Kod drugih mera subvencionisanja, poljoprivrednik pre svega treba da pokrene, odnosno da realizuje svoju investiciju, na primjer da kupi određenu mehanizaciju ili izgradi određeni objekat, a nakon toga da podnese zahtev za isplatu, odnosno refundaciju dela troškova. I to njemu ništa ne garantuje da će on dobiti sredstva, odnosno taj povraćaj deo sredstava što je država namenila. Sa druge strane imamo IPARD koja nam daje, da kažemo, pravnu sigurnost, a to je da mi ne kupujemo ništa pre nego što nam država ne odobri investiciju. Znači, mi pre svega podnosimo zahtev da nam odobre investiciju, a nakon toga dobijemo rješenje od Ministarstva poljoprivrede, tačnije Uprave za agrarna plaćanja, odnosno daje nam zeleno svetlo da mi možemo da krenemo sa realizacijom investicije. Ono sa strane poljoprivrednika, odnosno nas iz ruralnih područja, nama su najinteresantnije mera 1, mera 3 i mera 7. Mera 1 se odnosi na investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i predstavlja, znači, investicije, odnosno prihvatljivi troškovi jesu od izgradnje i opremanja objekata, na primjer objekata za smeštaj životinja, smeštaj poljoprivredne mehanizacije, glavnih i pomoćnih objekata, preko opremanje do nabavke opreme, mehanizacije i traktora. Ova mera je namenjena pre svega poljoprivrednim proizvođačima. Kada kažem poljoprivrednim proizvođačima, prvenstveno mislim na fizička lica, odnosno porodična poljoprivredna gazdinstva. Zatim postoji mera 3. Mera 3 su investicije koje se odnose za preradu i za ovaj vid, odnosno za ovu vrstu mere, mogu da konkurišu samo preduzetničke radnje i privredna društva. Što znači isključuje poljoprivrednog proizvođača kao fizičko lice. I postoji mera 7. Mera 7 se odnosi na investicije za ruralni turizam. Od ove godine, znači kroz IPARD 3 program, imamo i dodatne, da kažemo, vidove podrške kroz meru 7, a to je direktni marketing i usluge malog obima. Usluge malog obima, to vam je, na primjer, da u nekom ruralnom području postoji poljoprivredno gazdinstvo koje, pored bavljanja primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, želi da ima i neke druge nepoljoprivredne aktivnosti na gazdinstvu, pa onda kao, na primjer, pružanje veterinarskih usluga, popravke poljoprivrednih i šumarske mehanizacije, frizerske usluge, kozmetičke usluge i sl. Sad opet pričamo o meri 1, zato što je to nama najinteresantnije jer se odnosi na našu, da kažemo, na našu poljoprivredu, odnosno sektor primarne poljoprivredne proizvodnje. I onda možemo da vidimo koji su to prihvatljivi sektori. Prihvatljivi sektori u okviru mere 1 su sektor mleka, odnosno mlečno govedarstvo, sektor mesa, sektor ostalih useva, uključujući žitarice i industrijsko bilje, sektor jaja, sektor grožđa i sektor ribarstva od ove godine. Ono što je interesantno jeste da kroz IPARD program najveću prednost imaju mladi poljoprivrednici, a posebno poljoprivrednici koji dolaze sa područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Da kažemo, kod IPARD-a postoje opšti i posebni uslovi. Opšti uslovi su, kao i kod ostalih, da kažemo, fondova
subvencionisanja ostalih fondova jeste da smo registrovano poljoprivredno gazdinstvo, da imamo aktivan status, da redovno izmirimo porez i doprinose prema državi, da imamo sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da imamo vlasništvo nad parcelom ili nad objektom ili ukoliko nemamo, da imamo ugovor o zakupu na minimalno 10 godina od dana podnošenja zahteva. Zatim, da ukoliko želimo da vršimo izgradnju objekta kroz IPARD program, da moramo da imamo građevinsku dozvolu i sve propratnu dokumentaciju, ili pak ukoliko već imamo postojeći objekat, a želimo da vršimo opremanje, potrebna nam je upotrebna dozvola za taj isti objekat. I što se tiče posebnih uslova, posebni uslovi se odnose u zavisnosti za koji sektor konkurišemo. Tako, na primjer, ukoliko smo poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi povrtarstvom i imamo plastenečku proizvodnju, ono što je najvažnije je da u našoj setvenoj strukturi imamo parcele, odnosno plastenike na kojima gajimo određenu vrstu povrća. I jedan od uslova jeste da vrednost naše investicije ne sme da bude ispod 50.000 evra. To kažem ovaj primer kad kažemo za posebne uslove. Isto tako postoje posebne uslove u okviru sektora mesa, mleka, jaja, grožđa, ribarstva i sve druge sektore koji su predviđeni IPARD programom. Korisnici mogu minimalno da dobiju 20.000 evra, a maksimum 1.000.000 evra. IPARD podsticaji se utvrđuju u procentalnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a. Ukoliko pričamo za meru 1, za primarnu proizvodnju, možemo dobiti minimalno 60% od vrednosti prihvatljivih troškova. 65% od prihvatljive vrednosti troškova možemo dobiti ukoliko se naša investicija nalazi u planinskom području. 70% od vrednosti prihvatljivih troškova možemo dobiti ukoliko smo mladi poljoprivrednik, znači lice koje ima ispod 40 godina, ili pak se bavimo organskom proizvodnjom i imamo sertifikat. Dodatne procente, odnosno 10% možemo dobiti za investicije za upravljanje otpadom ili investicije ukoliko želimo da na našem gazdinstvu koristimo solarnu energiju. Kod IPARD programa postoji jedan vid rangiranja i bodovanja. Šta to znači? Znači da ukoliko nas više podnosimo zahtev i imamo slične kriterijume, onda nastaje, da kažemo, bodovanje. Postoji, da kažemo, neki kriterijumi, a jedan od primjera kriterijuma jeste da dobijemo dodatne poene i da imamo prednost u odnosu na druge aplikante, jeste da imamo dodatne poene ako imamo organsku proizvodnju, dodatne poene imamo ukoliko smo mladi poljoprivrednik, dodatne poene dobijamo ukoliko nam se investicija nalazi u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, dodatne poene imamo ukoliko smo član zemljoradničke zadruge itd. U 2021. godini Republika Srbija, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, u saradnji sa Svetskom bankom donelo je novi način finansiranja u poljoprivredi, poznat kao Svetska banka 50-40-10. Svetska banka ili ta formula koja je poznata kod nas 50-40-10 predstavlja finansijsku podršku primarnim proizvođačima i kompanijama koji imaju direktan kontakt sa malim poljoprivrednim proizvođačima kako bi unapredili svoju proizvodnju, odnosno poslovanje i bili konkurentni na tržištu. Svetska banka je namenjena pre svega sljedećim granama poljoprivrede, a to je povrtarstvo, voćarstvo, cvećarstvo, stočarstvo, ratarstvo i namenjena je za agregatore, odnosno za prerađivače. U 2021. godini bio je raspisan prvi javni poziv i on je bio namenjen poljoprivrednim gazdinstvima koji se bave voćarstvom i povrtarstvom. Nakon toga, u 2022. godini,
bio je raspisan drugi javni poziv i on je bio namenjen poljoprivrednim gazdinstvima koje se bave primarnom stočarskom proizvodnjom i ove godine očekujemo raspisivanje trećeg javnog poziva koji je namenjen agregatorima. Sam pojam znači kompanije koje imaju direktan kontakt sa primarnim proizvođačima koji otkupljuju primarni proizvod od proizvođača, dorađuju, prerađuju i dalje plasiraju na tržište. I plan narednog konkursa bi trebalo da bude, odnosno četvrti javni poziv da bude raspisan za ratare. Šta znači ta formula 50-40-10? To predstavlja odnos učešća u realizaciji investicije. Naša vrednost investicije je 100%. 50% dobijamo bespovratna sredstva, odnosno od strane Ministarstva poljoprivrede. 40% dobijamo kredit od poslovne banke, ali od banke koja ima potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i svega 10% našeg sopstvenog učešća. Fokus je na ranjivim grupama u Republici Srbiji, a to se pre svega odnosi na žene, mlade poljoprivrednike i poljoprivredna gazdinstva koja dolaze iz manje razvijenih opština. Koji su glavni uslovi za učešće na konkursu? Pre svega jeste da smo poljoprivredno gazdinstvo, da se zaista bavimo tom delatnošću i da smo aktivni u registru poljoprivrednih gazdinstava. Jedan od uslova jeste da moramo da dignemo kredit od poslovne banke, odnosno da dobijemo kredit od poslovne banke i da taj kredit bude 40% učešća u celokupnoj našoj vrednosti investicije. Jedan od uslova jeste da ne smemo da krenemo sa realizacijom investicije pre nego što dobijemo pozitivno rešenje od Ministarstva poljoprivrede, što to znači da pre svega podnosimo zahtev za apliciranje, odnosno da dobijemo pravo da učestvujemo na konkursu, a nakon toga kad dobijemo rešenje, odnosno zeleno svetlo od ministarstva i dobijemo rešenje, tek tada krećemo sa realizacijom investicije. Koji su prihvatljivi troškovi? U okviru Svetske banke prihvatljivi troškovi su isto kao i kod nacionalnog programa i kod IPARD-a od izgradnje i opremanja objekta do nabavke sitne opreme i mehanizacije. Ovdje se uključuje i nabavka traktora. Pored toga, opšti trošak, odnosno angažovanje konsultanta isto spada u prihvatljivi trošak. To znači da ukoliko angažujete konsultanta, da i njegova cena usluga ide kroz formulu 50-40-10. Razlika u odnosu na IPARD i na nacionalne programe ogleda se u tome što ovdje poljoprivredni proizvođač ne kupuje unapred svoju investiciju, nego ide na osnovu predračuna i da mora da postoji poseban račun na kome će Svetska banka uplatiti svojih 50%, poslovna banka uplatiti svojih 40% i aplikant, odnosno poljoprivredni proizvođač, da uplati 10%. I jedan isto također od razlika jeste da je ovdje prihvatljivi trošak i PDV. Kod Svetske banke, isto kao i kod IPARD programa, postoji bodovna lista. Kao aplikant, odnosno poljoprivredni proizvođač, prilikom rangiranja možemo da dobijemo dodatne poene. Dodatne poene možemo dobiti u sljedećim situacijama. Ukoliko smo mlad poljoprivrednik, odnosno lice, ukoliko imamo ispod 40 godina, ukoliko smo žene, dobijamo dodatne poene, ukoliko se naše investicije nalaze u nerazvijenim područjima, ukoliko naše poljoprivredno gazdinstvo sarađuje sa poljoprivrednom savjetodavnom službom, ukoliko smo član zemljoradničke zadruge, ukoliko želimo da kroz ovaj vid finansiranja, ukoliko želimo da kroz ovaj vid investiranja proširimo našu delatnost u smislu uvođenja novih tehnologija kao što su solarna energija, digitalizacija, automatizacija poljoprivrednih i radnih procesa.
ukoliko mladi poljoprivrednik želi da se bavi ozbiljno poljoprivredom, itekako treba da koristi fondove koji su namenjeni njegovim potrebama, jer samo tako može dugoročno da planira, da bude profitabilan i da bude konkurentan na tržištu.